Dobar dan narode, sretna nova godina. Upravo smo u Pennsylvaniji danas. Jučer smo natovarili u Chicagu, pa sam morao da menjam neke gume na prikolici. I onda sinoć kad sam završio, nisam nastavio da vozim, nego sam stao pa rekao danas ću završiti da stignem kući za novu godinu. Tako da upravo vozimo prema kući kroz Pennsylvaniju. Obično svi imaju pitanje kakva je zarada trenutno u Americi za vozače kamiona. Trenutno, pravo da vam kažem, zarade su jako male. Veliki je problem što ljudi su navikli na velike zarade, na dobre zarade, i sad je trenutno to postao problem. Zato kad sve izračunate, trenutno ovaj posao je otprilike zarada kao i običan posao, nema neke razlike. Ja sam pre bio električar i sad trenutno ja mislim da je mala razlika u zaradama. Na primjer, da ste kući i da radite 40-50 sati nedeljno i da ste na putu 4-5 dana. Tako da rate su ostale iste kao 2018, 2019, 2020, a nafta je poskupjela skoro duplo u Americi. Svi pričaju Rusi ovo, Rusi ono, mi ne dobijamo naftu od Rusa. Znači ovdje sva nafta je domaća i od Arapa, tako da ovaj rat nema nikakvog efekta na naftu, ali ja vjerujem da oni koriste taj rat kao i onaj virus, koronu, samo da taksiraju to gorivo. Tako da, evo, prošle nedelje je gorivo bilo u većinu država $5 i onda ponedjeljak, utorak je spalo na $4. To je ceo dolar po galonu. Galon je 4 litre, znači to je kao kod nas kad bi palo $100 za dan litra goriva. Tako da malo čudno čudne neke stvari se dešavaju, ali nebitno. Da se vratimo na zaradu. Znači rate trenutno su oko $2 milja, 2,20. Nafta je od 4,5 do $5,5, negde čak i 6 za galon. Galon je skoro 4 litre, znači možete to i sami izračunati. Otprilike kamioni, prosek neki je 7 milja na galon. Znači 7 milja puta 1,6 kilometara, znači otprilike 10-11 kilometara pređe sa jednim galonom. Znači sa skoro 4 litre, ajmo reći da 4 litre pređe 12 km kamion. I rate na $2, vi kad to izračunate, otprilike vas gorivo košta skoro $1 po milji. Tako da 50 centi obično ide u rate, osiguranja, ovo ono, troškove, i znači ostaje vam nekih 50 centi. Kad pogledate sad trenutno okolo, kompanijski vozači, dosta ljudi nude 70-75 centi za kompanijske vozače. Tako da trenutno kompanijski vozači imaju veću zaradu nego, na primjer, da ste owner operator, da vozite po $2. Ne znam kako i šta, većina tih firmi koje nude te pare imaju stare neke ugovore, pa normalno imaju dobro plaćene ture i onda mogu to da plate, te tako veće rate. Inače, ovako po $2, na primjer, obične ove ture sa vozačom, ne znam da li tu ima zarada. Ako ima, to je nešto sitno, skoro za džabe, ne vredi ni glavobolje se boriti svaki dan sa vozačem, kamoli šta drugo. Tako da
trenutno baš situacija nije dobra, ali uvijek se nadamo za bolje. Nije ovo prvi put, a 2019. je bilo jedno vrijeme kad je palo skoro na dolar i to, tako da to uvijek ide, market uvijek ide gore dole, tako da za sad ne bojimo se, ali dosta firmi je ipak zatvoreno ove godine. I velikih firmi i malih firmi, pogotovo firme koje su imale neke udese, neke sudske procese za koje su morali plaćati. Upravo sam čuo za jednu firmu u Chicagu, vozač je imao udes gdje je neko poginuo i pogodili su se 10 miliona da isplate toj familiji, i sad kad su trenutno rate ove i nafta kad je skupa, oni to nisu mogli više da isplaćuju sa tom ratom, da od tih 10 miliona što su morali familiji isplatiti, i oni su otišli, normalno potpisali da bankrotiraju. Ipak je to firma od 150 kamiona, ja vjerujem da će oni samo otvoriti drugu firmu na nekog drugog ili nešto i početi opet, ali nikad se ne zna, a ima drugih firmi koji su čisto propali. Ja vidim da i dalje teško je naći nove kamione da se kupe, znači i dalje se kupuje sve masivno, tako da ako se ne boje ti veliki, ne bojim se ni ja koji sam mali, koji vozim sam, tako da ako se ne boje oni kupiti 50 kamiona svake godine novih, ne bojim se ni ja 1-2, tako da verujemo svi da će bolje doći. Šta je još tu? Nedeljno prosek, ajmo reći da vozite na primjer 5 dana kući vikende, može vam ostati, kako bi to objasnio, može vam ostati od 1.500 do 3.000 nedeljno čisto. Sad sve zavisi kako ko i koliko šta plaća, kolika vam je rata za prikolicu, koliko vam je osiguranje, koliko je kamion, ali u nekom prosjeku ako plaćate kamion 3.500 mjesečno, osiguranje 1.000 i prikolicu 600 do 1.000, možete tako, znači 2.500 nedeljno da vam ostane čisto, znači otprilike 10.000 mjesečno bi vam trebalo moći ostati ako stižete na istovare, imate neku svoju organizaciju gdje ne gubite dane na putu, znači 5 dana vožnje svaki dan, znači ja trenutno radim male ture, znači svaki dan tovarim i istovaram, znači napravim sigurno da sam ujutro prvi tamo, da istovarim do 9-10 sati i do 12 da sam na utovaru, i onda do sutradan opet mogu da izvezem 600-700 milja, oko 1000 km, i opet da sam ujutro prvi na istovaru i tako. Ko se ne probudi na vrijeme i ovamo namo, mene su uvijek učili da 5 minuta može da ti odredi cijelu nedelju. 5 minuta zakasniš na istovar ili kad ti je zakazan, oni te neće istovariti i upravo ćeš izgubiti bar jedan dan. Izgubiš jedan dan u nedelji, to ti je ta zarada. Pošto obično 3 dana se radi za račune za gorivo, a 1,5-2 dana ti je zarada, tako da važno se dobro organizovati. Ko se ne zna organizovati na putu, znači teško će sad išta zaraditi ili nešto sitno, ali kad se pogleda ti si na putu 5 dana nedeljno po 24 sata, znači na putu si 100 nešto sati nedeljno, onda tako možeš raditi običan posao za 40 sati nedeljno i biti kući za iste pare, tako da treba malo i razmišljati. Trenutno ja vjerujem da i u Europi ko vozi da su otprilike sad trenutno iste zarade. Čuo sam ljudi imaju 1500, 1800, 2000 eura plate po Europi. Sa onim standardom, prema ovom standardu
otprilike to je isto. Pošto ovdje kad ste na putu, treba vam skoro $100 svaki dan. Za mislim ono, hrana, piće, otkud znam, crkneti punjač za telefon, $20, i obično nijedni ti punjači ne traju dugo, znači na punjaču su uvek uključeni i ne traju dugo, skoro svaki mjesec kupujete punjače, ovo ono, ali manje više nebitno. Pričam tolovi, dosta mi ne računamo ove male tolove po 5, 10, $20, mi si računamo velike, a ove male ti na dan prođeš 10 malih tolova od $5, na primjer, i tako to, znači ono, guma ti eksplodira na putu, minimal $700 ćeš platiti, znači bez ičega nema tu. Oni da izađu uzet će ti $500 samo da izađu, vidi ovo neka kuća je izgorela. Kao što vidite gori nečija kuća dole. Strašno. Nekome je izgorela kuća. Tako da to sve kad izračunate prema standardu, isto ćete zaraditi sad trenutno i u Europi. Upravo sam bio u Srbiji pre 2 mjeseca, pre 2-3 mjeseca koliko je god, bio sam ceo oktobar i skoro pola novembra, znači kad se pogledaju i tamo plate 1000-1200 eura, moj drug na primjer radi u mehaničarskoj radnji, u vulkanizerskoj radnji, ima skoro 1000 eura platu. Mislim, ono kad pogledate prema onom tamo standardu gdje je pljeskavica $200 i pivo $100, i kad pogledate ovdje, dve ove flašice soka su $5, što je $600-700, velike su to razlike. Svi ona kažu, ovo vi tamo zarađujete, vi zarađujete, nije to baš sve tako kako izgleda. Mi ovdje, to kad pogledate na prosjek po satima koliko se radi, da se tako, da na primjer u Srbiji, da na primjer radite 12-14 sati svaki dan, 15 sati svaki dan, isto bi to bilo otprilike. Znači svuda je sad u svijetu trenutno kriza malo, svuda je to sad isto. Jeste da ovdje ima malo više, šansi i tog, zato što ovdje imate te malo povoljnije kredite i tako te stvari, pa normalno sa kreditima da brže, ako ste pametni razmišljate, da ćete brže se uduplati i pojačati sve sa kreditom, nego kad skupljate keš pa da nešto kupite. Kad skupljate keš kao što je bilo pre 50 godina da kupite na primjer novu mašinu, novo auto ili nešto tako, to uzme godina i sa gomile se keš uvijek troši. A kad uzmete kredit, znači to imate odmah dostupno i to vam odmah pravi pare i brže, puno brže se možete raširiti i rasti sa tim kreditima. Normalno, ja znam puno ljudi koji su propali sa kreditima, ali treba razmišljati, treba pročitati ugovore te, treba ovo, ono. Ja vidim dosta ljudi, na primjer, uzme kredite bez fiksne kamate. Mislim, ja to nikad ne bi uzeo, pošto danas sutra može nešto da se desi, dođe neka inflacija i šta dunova kamata na 25%. Posle plaćate samo kamate. Mislim, treba malo i razmišljati da za te kredite ne samo uzimati, ipak to. A dosta ljudi su navikli da se uzme kogod šta daje i onda posle kad to sve stane, pošto vi uvijek morate računati, evo mi ovdje, šta danas sutra da se mi povredimo, da se nešto desi, da izgubimo dozvole, ne daj Bože, šta, gotovo, znači nema tu, neće sigurno reći niko, ajde ti ja vozim kamion pa ćemo ga otplatiti, pa ćemo posle vidjeti kad ga otplatimo, šta ćemo, kako ćemo, nema to, znači, koliko možeš sam uraditi, uradio si i to je to. Tako da treba dobro razmišljati šta se radi, ali sad sam odužio malo, ali samo sam htio da
pričam malo o toj zaradi, levo desno čujem neki pričaju ovako, neki pričaju onako, znači trenutno situacija nije dobra. Hvala narode i sretna nova godina i vidimo se u sljedećem klipu. Subscribeajte na moj kanal, znači svaki dan izbacujem bar video 2, da li pričamo, da li poljoprivreda neka, kriminal, posao, ovo ono, znači nebitno, šta god hoćete da čujete, da vidite, slobodno pošaljite komentar, poruku i pričat ćemo o tom. Šta god hoćete da znate, znači tu sam da vam objasnim, da pričamo o bilo čemu. Ako hoćete, znači meni nije nikakav problem, ja ću vam snimiti video, pokazat ću vam, znači, plate, papire, od tura, pošto su, znači, nemam niti šta krijem, niti šta niti koga krijem, znači, sve realno, što god hoćete da znate o vožnji kamiona po Americi, znači ja sam tu i pokazat ću vam, znači, sve što vas zanima. Puno pozdrava i ćao.